nden fuu ko fi ha yimɓe ɓe wona yimɓe yiite. inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. ande seytane ko gaño moɗon jogitemo gaño, ande ko o noddata yimɓe makko ɓen kala ɗoftiɗo seytane ko seytane faala e jungo makko ko yo won neɗɗo yiite, yani ko yo heɓuɓe o tawtidira ka yiite ɓay woni kanko fellitama Allah subhanahu wa ta'ala fellintini e hoore makko nato o yiite. hande kadi ko woni etade heɓgol ɓe o yaata kanko iblis o dari o fewti Allah subhanahu wa ta'ala o noddi Allah ha o gayni o wi Allah mi wondiri mangu maɗa ngun mi accata mi fowtata ko miɗo bewina jiyaɓe maɗa ɓen bimana miɗo salina ɓe waggol ko wiɗa kon miɗo salina ɓe accugol ko haɗɗa kon mi fowtata ko ɗum ɗon ha ñandal ngal dari ko ɗum woni golle ande. idan Allah subhanahu wa ta'ala madama ƴettanino mo ahadi o luttay ɗo ha ñande darngal Allah warirali mo fi o wolingol ɗo konngol, haɓɓirali mo fi o wolingol konngol, sokirali mo fi o wolingol konngol. Allah accimo ɗo o wimo kanko kadi honɗum o wi mi wondiri mangu angum min Allah min kadi mi serata miɗo yafanoɓe fanni hiɓe torada lay jappli. idan seytane ƴettani Allah subhanahu wa ta'ala o fowtatako e bewingol yimɓe ɓen accina ɓe waggol ko Allah wi kon, o fowtatako e waɗingol yimɓe ɓen ko Allah haɗi kon. Allah kadi waɗi honɗum o ƴettani mo ahadi wondema fannin neɗɗo no falja bonna wiya Allah accana Allah accana. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه وتعالى يمر نلا صلى الله عليه وسلم yo o insinano hoore makko o insinano gomɗinɓe ɓen ka worɓe e ka rewɓe. Allah subhanahu wa ta'ala wi andu wondema de ala reweteɗo hay e goto si wona Allah. insino wonande hoorema wastaghfir li dhanbik, insino bonnereji maɗa ɗin. gasa neɗɗo nana ɗo bonnereji maɗin o faama wonde nelaɗo ko bonnowo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona bonnowo ko masum, kono noon himo heɓa nde wonde welsindare ma raɓɓinɗinare e dewal Allah ngal. ɗum kadi ko hana ɗum tuubede, yani tuububuye yimɓe moƴƴuɓe ɓen wona tuubugol bakkatuji ɗon e wadde. tuububuye maɓɓe on ko raɓɓinɗinagol maɓɓe ngol hakkude maɓɓe e Allah, hiɓe andi ko ɓe etti waggol fi Allah o hare no manki. idan ko ɗum ɗo ɓe tuba rutto Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo wastaghfir li dhanbika, insino bakkatuji maɗa ɗin. walil mu'minina wal mu'minati, insinano worɓe gomɗinɓe ɓen, yiltoɗa kadi insinanoɗa sonnaɓe gomɗinɓe ɓen. sen daari no jeeya e simoje cakkitiɗe nelaɗo jippade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam to yamirimo ko insinagol. ida jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita annasa yadkhuluna fi dinillah afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. o Allah subhanahu wa ta'ala sakkitode nde ɗo simore ko wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. subbon hino yetta joomi maɗa insinoramo, yani wi subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah innahu kana tawwaban, yani astaghfirullah wa atubu ilayh. sen daari annabaɓe ɓen fuu ala e annabajo attiɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala humpiti e wondema o insinino. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ɓe ɗo woni ko ñentini adama alayhi salam ɓawde o yaltika aljanna. ɓen andi du'a makko konguɗe ɗi Allah wino ɗin fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabu rahim. konguɗe ɗin ko honɗum qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. idan kanko kadi o insinino ko ɓawde o yaltinaka aljanna sabu faljere makko nden ko yiltonno e Allah subhanahu wa ta'ala ko insinagol toro Allah yafuye. annabi ibrahima alayhi salam no jeeya e du'aji makko ɗi Allah jantani en ka qur'an, haysi wonde Allah wi wata e ñentinɗi sen heɓi sika ko heɓi kon. du'a makko mo wi rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ibrahima alayhi salam o wi Allah yaafolan min e mawɓe am ɓen ɗiɗo yaafoɗa gomɗinɓe ɓen fuu ñande dargal ngal dayi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala wino en wondema Ibrahima ko infani be mum kon ko ado andude o jaɓata diina. Yani Ibrahim ka awwalul amr, arande o insinani no ben makko o tori yo Allah yaafo mawɗo on, kono nde o nodduno mawɗo on e diina ha mawɗo on sali few tawi o natata diina, Allah wino e wondema ngolɗon wona ñentintengol. wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. insinade Ibrahima nde wonande be makko ɗum ɗo wona sina fodore nde o fodunomo, nde o andu noon ko neɗɗo dandiniɗo Allah, neɗɗo saliɗo Allah, neɗɗo rewowo sanamu, o hakkino insinana gono ngol. ina kono ɗum ɗo no holli e wondema hari himo himmirno ko ara wallu amri, o insinani no hoore makko, o insinani be makko, o insinani gomɗinɓe ɓen, isan ko insinani hoore makko no lutti ha darnga daro, ko insinani gomɗinɓe ɓen kon kadi no lutti. Annabi Nuhu alayhi salam no jeeya e du'aji makko ɗin istighfar. Nuhu alayhi salam Allah ɓay yewti en fi makko ka suratu Nuh ka lannode ko honno o wi rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya wa lilmu'minina wal mu'minat. idan daren nelaɗo sallllahu alih w sallam ko wiya ɗon ko wastaghfir li dhanbika wa lilmu'minina wal mu'minat. ɗiɗa ɓeeɗa kadi annabi Ibrahima ko ɗum goɗɗum addi, annabi Nuhu alayhi salam ko ɗum addi. Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o manti ɓeeɗo ferɓe wonnoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o manti ansari yankoɓen e golle moƴƴe ko waɗan ko islam, o wi hon ɗum, o manti kadi yimɓe aroyoɓe ɓaawo ɓen, o mantiriɓe hon ɗum. walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ɓeeɗo artuɓe ɓaawo muhajirina e ansar, ɓeeɗo kadi golle maɓɓe ɗen ko wiigol Allah yaafanomen menen e siɓɓe amen aktiɓe memen kadi. idan istighfar ko hunde nde tawata ɓurde himmude e dewe ɗen, ko waɗi annabaɓen fof waɗi ɗum, nelaaɓe ɓen fof waɗi ɗum, yimɓe moƴƴuɓe ɓe Allah manti ɓen fof no jeeya e ko manti ɓe insinagol Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaaɓo sallllahu alayhi wa sallam ari ka musnad ahmad e ka imam muslim ko sahih muslim e oɗo hadis sahabaji weteɗo al-Gharr al-Mudhani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yawmi 100 marra. nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis ɓe maaki welsindare no ara e ɓernde anden tuma goo mi jooɗo sa'ihum ma mi wona tan hum ko mi insinati mi jantaki Allah. sa'i goo no ara mi heɓa welsindare tawa mi wona e dewal kum fewndo hum ɗon taw miɗo jooɗi no wedditi ɗum, sabu ɗum ɗon si waɗi mi insinoto laabi temedere. ɗum ɗo ko makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona bakkato o mari, kono ko tawde ko dewal ngal tawata neɗɗo fof no haani rewirde Allah. si tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no insino e Allah sabu welsindare hum kum ɓe woni ɓe jantaki Allah e muɗum kum, an oɗo ñallowo e bakkatu ka konngude ma e ka darɗe ma e ka nanɗe ma e piiji ma ɗin fof, kala mimminande maɗen juuɗe maɗen faggoto bakkatu, nanɗe maɗen faggoto bakkatu, jiiɗe maɗen faggoto bakkatu, hunde konko mum ko wolatake, an oɗo ɓuri hannude heɓdugo istighfar. idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande wotere heɓe insino laabi temedere sabu welsindare holko ɓe wonta kon tawa on fewdo ɗon ɓe ala rewde Allah subhanahu wa ta'ala. wa qala qattadatu inna alqur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum amma da'ukum fadhunubu wa amma dawa'ukum fal istighfar. oɗo tabi'ijo weteɗo qattada jeeyaɗo e firoɓe qur'ana o wi alqur'ana ari no tindina on ñawmon on e lekki moɗon ki. o wi ñawmon on ko bakkatuji moɗon ɗin, lekki monkin ko insinagol. ta ɗaɓɓu ko honɗum woni probléme ma on hay fus ko bakkatuji maɗen, sabu subhanahu wa ta'ala wi wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. kala ko heɓi on e jarrabuye ko sabu ko juuɗe monɗen faggiti kon, idan jakka boneji maɗa ɗin fuu ko woni e arde ma kon sabu ko wonɗa e wadde kon, idan no hani ya hebbin tuubo rukki Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni lekki maɗa. o wi alqur'ana yeetike on ñawmon o yeetike o lekki moɗon kin, ñawmon on ko bakkatuji mon ɗin, lekki moɗon kin ko insinagol Allah subhanahu wa ta'ala.
رضي الله عنه العجب ممن يهلك ومعه النجاة قيل وما هي قال الاستغفار وقال ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يؤذبه سيدنا علي رضي الله عنه وي ko ɓuri hawnade kon fof ko nde neɗɗo wattata ka jiifa mum ko dannatama kon o halko ɓe wi ko honɗum woni ɗum honɗum woni konko tawata danda neɗɗo halkade mo jogi ɗum himo halkade sayyidina ali radiyallahu anhu wi ko istighfar insinagol o wi allah longinta neɗɗo duumagol e insinagol tawa allah no faala lettude neɗɗo yani si allah arsiki neɗɗo duumagol e astaghfirullah tawa ɗum ɗon no iwata ka honduko makko haray ɗum no holli wondema allah subhanahu wa ta'ala wonira lettugol neɗɗo on ɗum konngol alingol tindini nena aicha radiyallahu anha o wi tuuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira ebba moƴƴere heewde woodani neɗɗo tawɗo ka deftere muɗum golle yawmal qiyama insinanduji ɗuɗuɗi yani neɗɗo arɗo yawmal qiyama tawa e konguɗi ko woli gon fof e gurdam makko ɗan tawa ene lombiti hakkude majji insinanɗe ɗuɗuɗe o wi moƴƴere woodani oɗo neɗɗo wa kana al-hasan al-basri يقول أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة oɗo taabi'ijo wiyeteɗo hasanul basari rahimahullah o wi o wonnohimo wi a wondiɓe makko ɓen ha hewta en hande enen o wi aksiru min al istighfari mi torike on ɗuɗɗine insinagol hebbine wigol astahfirullah ka cuuɗi moɗon ka taabe mo ñaamete ka hoore mo laawi ka jooɗoɗe moɗon kala nokku ka wonɗon hebbine wigol astahfirullah sabu on annda ko fewndo honde allah cippinta yafuya makko ibnu taymiyya rahimahullah qala innahu la yaqifu khatiri fi mas'alatin tuskilu alayya fa astaghfirullaha alfu marra hatta yansarihu as-sadru wa yanhallu iskalu ma askala alayya wa qad akunu fi as-suqi aw al-masjid aw al-madrasa لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار ابن تيمية رحمه الله وي دوما غوهي مو ارا و دارو e mas'ala e nder diina kan to kanko wonno karamo kojo zamanu makko si o jibike masala mo hoddata wa yarta e hoore makko si yahi ha ibn taymiya jodi ke ndaari mas'ala tawi oɗo jibimo o faamali ala e diiwal ngal mo yata inna hundu wiɗa e ɗum ɗo idan ko laawol hongol o rewayno ha o sorto e probléme o ko ɗum o yewti o wi ɓernde makko nden no dartono e mas'ala jiɓuɗo e hoore makko o jooɗo wiya astahfirullah laabi wuluure ha allah subhanahu wa ta'ala waɗa sabu ɗum ɗon ko jiɓimo kon o heɓa faamu muɗum o wiwa ko jiɓi ɗon o wi nde wonde tawayno himo ka juulirde nde wonde himo ka lekkol nde wonde himo ka hoore laawol kono ɗum haɗatanomo jantagol inde allah insinagol haɗatanomo jantagol allah subhanahu wa ta'ala e insinagol idan ɗum ɗon holli wondema neɗɗo no hani hebbingol istighfar sabu ɗum ɗo ko dewal ngal tawata si allah ƴettaningal neɗɗo o neɗɗo haray hande kadi ko huuli komo daɗi amma neɗɗo mo tawata on heɓali ɗum ɗon haray ko laawi ɗon fof o laawaki sabu so tawi neɗɗo laaɓali bakkatuji makko ɗin haray hunde allah ko laɓɓintama ari ka sunan nasa'i حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي كلا نيدو دوميدو e insinagol daiman hara astaghfirullah no ka hunduko makko tentini si ɗum wondi non e ninse sabu si tawi neɗɗo on o insinoto tun tawa naaka ɓernde woni e ɓorade ko hunduko tun haray sama kala no e muɗum sabu mana astahfirullah on ko ɗaɓɓirgol allah yaafuye noon ko ma tawa hiɗa accude tuningol ngol kono so tawi hiɗa tuninde hibba ndiyan kadi yiltoɗa tunna hibba ndiyan tan ƴiwimo tawima ɗon inna ka feeti ɗo ka a ƴetti daneji ma ɗi wuppugol hino loope no waali hino ndiyan laaɓuɗam a ƴetta ndiyan ɗa waɗa e mum socca ha fofa ƴetta loopeɗe kadi wuja e muɗum tawɗoma ɗo wo innema ko ba feetono ɗo dara kono gueɗo idan ko ɗum ɗo woni misal neɗɗo yahowo bonna yilto kadi wiya astahfirullah yo taw hiɗa anni accugol bonnere nden
da deside yimta ko feɗɗin kon ida deside kadi a wattata hunde e teware tina ko rompuɗa feere ma ko anda ko boni a watta ɗo astaghfirullah ma o nafet idan o wi kanko abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma man lazima al istighfara ja'ala allahu lahu min kulli hammin faraja kala neɗɗo duumiɗo e insinagol allah subhanahu wa ta'ala waɗanaymo yolɗede e kala himɓe ɗe jogi ka ɓernde makko wa min kulli diqi makhraja kala ɓiccede nde woni muɗum allah waɗanamo yaltirgal wa razaqahu min haythu la yahtasib allah okkoraymo ka o sikkano o heɓiray ko waɗi neɗɗo ko ɓuri heewi kon kawa ɓuri fellitude ɗon na ɗon iwrantamo sabu allah subhanahu wa ta'ala gundoji makko ɗen kanko tum andi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المؤمنون الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله وله فوائد منه أنه سبب لمغفرة الذنوب ومنه أنه يدافع العذاب قبل نزوله قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يتي الله سبحانه وتعالى قال الله متى هاني يتده يتم انما جماكو دين فو تنتني نعم اسلامو neddo no hani yettude Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah wadani mo kum fu kono tentini ko tawata kon Allah wadi ma jul la siyamma zamanu mo won en fewndo do tay neddo yi hore mudum ko juldo kala kadi hara wana e julbe nodditibe ben o jeya ko e julbe wiibe ben ko jokkata ko nelaado wonno e hore mun kon himo hani weltana Allah subhanahu wa ta'ala sabu neema Allah on sa yettani mutum Allah boren idan no hani neddo yo yettu Allah subhanahu wa ta'ala e odo neema islam en seedo Allah ko goto den toro mo julana Allah sallallahu alayhi wa sallam be ngol mabbe de on e gombe be ande haray si wi'ama al istighfaru talabul maghfira istighfar ko dabbugol yaafuye bi mana toragol Allah o kongudi bondi ko wulunoda kuude bonde de wannoda kala ko accunoda e waggol ko handa wadde toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo o monta yo hippane dum do yo suddu hala nangitiralima wete istighfar yani dabbe go Allah yo suudu ellaji maada din sab haraw nangitiralima bay mo wi ka suratu tariq yawma tubla sarairu nyande gundoji din feññinoya ko neddo sikketenodo ko moko ba aroyi tawa ko yirete ko bani adama yidu won nangay hunde ka tongudi makko ko suuduno ka finde makko e anniyeji makko bondi ko wonduno nyande dum feñoyi dum do neddo toroto Allah no Allah suudiri mo ko adna do goto anda ko miji anda ko jokki yo Allah warrane woni yawmal qiyamah hara goto andale ko wonno e hoore mudum ko sabu ton gunnoji ni feññinde ko wonnoda e suudade wada kon antum ko wonnoda wadde ko yimbe ben ko wonnoda wadde hiila e jamfa kon fo yalto e de nyande weto nadna fo be anda dum do jokkunoda jonno istighfar ko toragol Allah wada dum wadoy yo o sumane dum hara dum yaltito ya sabu si dum yaltitoyi a wirtoto e sa wirti gada do takati wiyete al istighfar toragol Allah yo o surre o dande ma wirtere dum do no mari naforeji dududi no jeya e naforeji mudum din istighfar on ko sabu yaafede bakkatu yani neddo o so wi astaghfirullah e hore sobe Allah subhanahu wa ta'ala yaafantum ndaren annabi Musa alayhi salam Allah wadani misal fewndo o woni paykum onulaka taw nde o yaltono ko saare misra o tawi dibti yankojo on e neddo makko ono pira o sendi be hande jango kadi o aroyi o sendi be afwan o nabi bantagol dibti yankojo o bantimo o bantoral mo fi wargolom kono o bantimo tum o mari fa wakadahu Musa fa qada alayhi Musa bantimo tum o wari mo don gisan qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillu mubin Musa dari gisan o wi dum do wana dole anni wana hila anni dum do ko golle shaytan tigini idan no hani juldo fo juldo wattane dangal kongol Musa tuma go an tigi hina wada hunde darata wa pelet na anto wadi ndero
fewndo waɗa na antu wonɗo wana noon kadi immo ma no waɗa hunde fewndo waɗ na kanko to wonɗo fewndo ɗo idan Musa dari ndaari ko waɗi ɗo kon kanko ko tappirno e ko potto o tappirimo fi yo potto to o yani o maayi o wi hada min amali cheytan innahu aduwu mudil mubin o ɗo ɗum ɗo koko waɗi ɗo ɗum ko golle cheytani ni idan ko honɗum wonno o wi hon ɗum qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa ghafara lahu innahu huwa alghafuru rahim o wi Allah mi tooñi hoore an yaafolan Allah wi mi yaafanimo sabu Allah ko yaafotoɗo ko yurmete idan istighfar no jeeya e sabbuji yaafede bakkar ɗum waɗi neɗɗo julɗo no haani hebbinde insinagol no jeeya e nafooreji mum ɗin ɗum no haɗa lette tippade e hoore yimɓe ka adna ɗo no haɗa yimɓe gueɗe no haɗa yimɓe probléme ji buy sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah wonaali himo letta yimɓe ɓen tawa himɓe insinade idan si Allah wi o lettata yimɓe wonɓe insinade haɗa e hanani julɓe en fof hebbingol insinagol ka waten ɗaɓɓuta a wil juutuɗo Allah wi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah wonaali no lettaɓe hiɓe insinade isan ɓay Allah lettata wonɓe insinade hanani en fof insinoɗe ruttoɗen Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e muɗum al istighfaru sababu li sururi yawmi alqiyama qala sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an tasurruhu sahifatuhu falyuksir fiha min al istighfar insinagol no jeeya e ko wonta sabu ha neɗɗo weltoyo ñande dalngal sabu nelaɗo maake sallllahu alayhi wa sallam kala neɗɗo tawɗo no yiɗi yi'oygol deftere golle mum nde yawmal qiyama o ndaara nde tawa o hersa o uggini himo welti yo hebbin astahfirullah tara ɗum no winda nder ton yani yo hebbi wiigol astahfirullah ɗum winde nder ton ha ɗuuɗa ɗum watta o yeeɗeni makko ɗi nde ñande o welto al istighfaru masru'un fi kulli waqt wa hunaka awqatun wa ahwalu yata'aqqadu fiha al istighfar أولا الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من الخلل والنقص مثل الصلاة والحج haray insina gongol no sar'ina e sa'iji ɗin fof happanaka leere ma adad kono non no ton sa'iji goɗɗe ko kadi taw ton ɓuri tentude muɗum no jeeya e ɗin sa'iji ɗi insinagol ɓuri tentude muɗum saanga neɗɗo gayni wadde golle moƴƴe wano ko julde wano ko hajju ndaren ko hajju Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓaawde yimɓe ɓen gayni hajju on ko arafa o wi hon ɗum summa afidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullaha inna allaha ghafurun rahim ɓaawo ɗum yuppe yahon iwron ka yimɓe yuppi yahi toon insino ɗon non on tuma torɗon Allah yaafu en summa afidu min haythu afada an-nas yuppe iwron ka yimɓe woni yuppade iwra toon onon kadi yaabame maɓɓe wastaghfirullaha insino ɗon non on tuma ka Allah wiyo astaghfirullah ɗum ɗo ko ɓaawde hajju muntimi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke si ɓe timmini julde farilla fof ko ɓe attoto hikkude ɗon ko honɗum astaghfirullah laabi tati Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ɓeeɗo yimɓe hulɓe mo acci ko haɗi kon waɗi ko o wi kon haa ɓe ƴettita e hoore muɗum o humpiti e wondema ɓeeɗo ɓe malama ɓe naata e aljanna kono ko honɗum ɓe gollayno aduna innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ɓeɗo yimɓe hulɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wona e aljannaji canɗi hiɓe hendo ko Allah subhanahu wa ta'ala manannoɓe kon o wi kono noon no jeyano e golleji maɓɓe waɗɗi haa ɓe heɓi ɗum ɗo o janti ɗo piiji tati ɓurɗi mettude fiiji kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ɓe wonino no fanɗi e jemma on ko ɓe waaloto ma dhalik wa bil ashari hum yastaghfirun neɗɗo waaluɗo juulude ka weetugol himo jooɗi himo torade Allah yaafuye honɗum woni bonni no hananma ugginoɗa e hoore ɗi bindi ɗo moƴƴa ndaara taskoɗa moƴƴa ko ɗum ɓewata neɗɗo mo tawi jemma on o waalaki buy yani o waano juulude e hoore ɗum ka weetugol o weltaki o jala himo insinade kadi bi mana himo irriti ka wonki makko nde julde makko nde waɗi ɗo e yeeso yurmede Allah nden e yeeso ko Allah waɗanimo ko ngeɓɓindirtaki
yani Allah no waɗani mo ɓuri ko waɗi ɗo Allah no hani waɗande ɓuri ɗum ɗo a ɓay o heɓali ɓuri ɗum ɗo yo toro Allah yaafuye si tawi mo heɓali waɗugol buytori ko yaafuye an waluɗo amugol an waluɗo ɗanade an waluɗo jeenude an waluɗo wadde bonnere an kadi gonɗo hanɗa wadde idan ɗo o holli ɓeeɗo kañum kadi timminde golle mum jemma ɗen hon ɗum insinagol idan sa i neɗɗo gayni golle moƴƴe no hani yo hebbin insinagol si tawi neɗɗo gayni golle moƴƴe ma hani hebbinade insinagol itti sikke sanga on tigi kam bonni wasuri al istighfaru inda al insirafi min al majlis no jeeya e nokkeli ɗi insinagol sar'ina e muɗum si neɗɗo jooɗike jonde wo jonde woni kaka oto woni kaka marché woni kala ka jooɗiɗa sa fokkiti immade ñenti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo no makayno subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk kala jonde nde ɓe tooliɓe immata ko sona ɗowla ɗi konguɗi ɗo ha sahaba e landi nelaɗo ɗon hebbina haalgol ɗi konguɗe jondeji mum kono woni ɗum kadi nelaɗo maaki kala neɗɗo jooɗiɗo jonde o timminirde ɗi konguɗi ɗo faljere ko heɓe nde jonde ɗon kon Allah montanemo sabu ɗum ɗo idan jokkintin ɗum ɗo jondeji ma ɗi fof kala ka jooɗiɗa immode ɗiɗo kongu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk sa haali ɗiɗo ko faljuɗa e nden jonde ɗon kon a yadata e muɗum ɗum no ko ɗon accete idan nde ɗo nokkure no jeeya e nokkure nde neɗɗo hani insinade muɗum wa inda al khuruji min al khala bal nela sallllahu alayhi wa sallam hay yaltugol ngol ka hurgo ɓe yalta e hurgo ha gasa ɓe daro ɓe wiya gufranaka Allah mi torikema yaafuya kono naata ɗo hurgo bonni ɗo buy wi'i wondema nelaɗo sallllahu sallam ko insiniɗo ko hon ɗum ko saa'i mo ɓe woni nder ɗon on ɓay Allah jantatake nder ton ɓe woni ɗon saa'i juɗɗo ɓe yalti ɓe jantaki Allah ɓe insini ko ɓe woni ɓe neeƴi ɓe jantaki Allah kon ɓena bonnere goɗɗo waɗi nder ton yani ɓe insini ko ɓe woni toon saa'i hum gokkum ɓe jantaki Allah kon joni noon an jotoɗo bimbi ha kikiɗe tawa haala ma fof ko radio ji woodi ko nanɗa e ko yiiɗa to wonɗa wolude tawi nelaɗo insino Allah hay yerko ɗon ko hokko kon ɓe yalti yerkumɗo ɓe jantaki Allah ɗum ɗon ɓe insinade ɗum ɗon an kon no handuɗa waɗa idan no jeeya e muɗum sanga neɗɗo on waɗi faljere wowla konngol an tigi tawa ngol ɗon moodi kollomi fal jiye kono no jeeya e Allah makko ba wonde irritata ko bonnere mum e to irritoɗa bonnere ma nden hay sa irrita ko nde hakkude ma yimɓe kono hakkude ma e wonkima ke hakkude ma e Allah ɓirtonde ko ɓuri fande ko idan tuma fof wowɗa ko tawɗa ɗum ɗo hana waɗɗa ko tawɗa ɗum ɗo hana batte mum kisa jokkintin istighfar Allah subhanahu wa ta'ala no manti waɗoɓe ɗum ɓen o wi walladina ida faalu fahisatan aw zalamu anfusahum zakaru llah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim ɓeeɗo yimɓe ɓe tawi si ɓe tooñi hoore maɓɓe ma ɓe waɗi ko boni ɓe andi tawi Allah ɓe insino bakkatuji maɓɓe ɗi Allah wi ene ko hombo yaafoto bakkatu sona Allah enen ɗo fof se moɓodiri e hoore goɗɗo kon no wawɗe wiide ko yo Allah yaafoma kono e moɓodirtaɗo so diwe ɗen fof tumbodiri e wawata wiide haɗa oɗo tigi tigi on e yaafane ko bakkatuji makko ɗin ka ala yaafotoɗo bakkatu sona idan ko wawɗen si diwe ɗen fof tumbodiri e hoore goɗɗo ko wonimo ko bawo ko fewten Allah wiyen Allah yaafoma allahumma ighfir lahu ɓuri wawanɗemo idan en jontemo sabu kanko tu yaafoto bakkatu an ko wawɗa yaɓade ko haqqe ma on ɗawa yaafade haqqe ma ko o wi'uma ma ko waɗuma ma ko joganima kono bakkatuji makko ɗi yaafata ko ɗi sona Allah idan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ɓe duumata ko e hoore bonnere ko ɓe woni ko hiɓe andi ko bonnere ɗum no jeeya e muɗum ñentingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jonde fof jonde nelaɗo woni no hiɓe wowla e jonde wotere pet rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim laabi temedere nelaɗo no tolande wotere hara wana fi insinagol ɓe jooɗi dey kono e nden jonde maɓɓe ɗon tum ɓe heɓa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim laabi temedere idan haray no hani neɗɗo julɗo on duumo e istighfar o hebbina ngol ɗo insinagol sabu nokkeli mum ɗin no heewi bal no hani neɗɗo yo taw ɗengal makko ngal seerata e insinagol e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala oɗo insinandu no mari konguɗi ɗi tawata arɗi ɗin ka sariya ƴettugol ɗin ɗon ɓuri moƴƴude sabu du'aji moƴƴinaɗi ɗin tentini ko moƴƴinira beleɗe kon sa ƴettiɗoma tawa yaata
nela sallallahu alayhi wa sallama konngudi ardi din ka sariya wonde ma hede insino rayno no jogi noneji sertu no jeeya e majji ngol konngol ngol ɓe wi ɗo ko sayyidul istighfar ko ho insinirɗi ɗin fof yani insinorti ɗin fof ko woni kon koho majji ko ɓuri wonde ko moƴƴi kon e majji wiigol allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta oɗo himo e defte askar ɗen fof sellude ɗen defte askar sellude ɗen fof hiɗen mo nder ɗon a hisno muslim o askaru sabah wal masa idan nela sallallahu alaihi wasallam maaki mo wowli oɗo konngol bimbi tawa himo hooli ko wowli kon so o maayi e nder ñallal makko nata aljanna si neɗɗo haali o kikiɗe hara himo hooli ko wowli kon so o maayi e nder jemma makko nata aljanna ɗum nelaɗo maaki oɗo ko sayyidul istighfar hiɓe wowlayno oɗo si tawi ɗum ɗo no juuti hiɓe wiyano rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli ɗum ɗo juutaka konngol goto pet Allah yafalam Allah yafalam Allah yafalam konngol bajjo ɗo woleno ma ɗum astahfirullah kono ara goɓɓe kadi no toon ɓe yawne ɗengal ngal ha ɓen astahfirullah ara ɗon a bonni o andi bani israila wadnoɓe Allah ka o wi wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun ɓe naati ɗon ɓe wi hon ɗum hintatun ɓe ɓeydi toɓɓum gotum pet ɗum wadnoɓe Allah wa qulu hittatun ɓe ɓeydi toɓɓere kala ko tati ɓe wiya hittatun kala ko tati ɓe ɓeydi goto woni nayi ɓe wi hintatun ɗum waddi ɓe Allah idan so Allah wi an kadi ya wi astahfirullah a wi astahfirullah andi hara heɓi probléme ko ya eto janga konngol ngol wowlangol ma ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wiyano kadi rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim e jonde wotere ma e jondeji ɗin fof ɓe heɓino wonangol konngol rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim hiɓe wiyayno astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh ɗi konnguɗi ɗo fof siko ɗi fof woluɗa siko goto majji woluɗa no wolirɗa fof no wawi yonde idan no haani neɗɗo julɗo on yo eto gongol e ɗiɗo ma ɗiɗo o jangay ɗo hebbina wolgol ɗi sabu ɗum no jeeya e ko watta ha bakkatoji makko ɗi yaafe no jeeya e ko watta ha o weltoyo yawmal qiyama no jeeya e ko watta ha Allah yilta lepte hoore makko idan ɗum ɗo ko nema wonande neɗɗo julɗo on ala ko lootata neɗɗo e bakkatu si wona ɗi konnguɗi ɗum ɗo wona bakkatu so neɗɗo waɗi ɗum wona ndiyani sabunde lootirte ko ɗi konnguɗi ninsugol ko waɗɗa kon tuba ruɗɗa Allah subhanahu wa ta'ala joni noon tuubugol ngol si a ninsi ko waɗanɗa kon tunta woni tuubu wiye sabu nela sallallahu alaihi wasallam maaki annadamu tawba ninsugol ko bonni ko tuubu wiye joni noon so a watti horɗo ngol konngol ɗo Allah yaafano lan kala no wolirɗa ngol noon ɗi wolirte noon idan ɗum ɗo haray ko nema wonandema ya a hoolo Allah subhanahu wa ta'ala kanko wi hoore makko o yaafotoɗo ɓay noon ko o yaafotoɗo o yaafoto ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نجعلك في نهور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شر اعدائنا اللهم اكفنا شر اعدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من حسد الحاسدين ومن كيد الكائدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.